abakuza kugaba embeje mu bahinji baraganise ubutagaba embeho kandi bashabira ukwatanisa kugenda kugabira abanyamurinda amajyani mbona nabwe nanyisha aba suppliers bataye banje ubwiceze tukore ko batugambira kandi tuhereza abanyamurinda amajyani abo kubashikire kandi tukabanyabweje shisha kutugasara twatumwa amajyani agaruka kandi twagabira rero tukazigaga tutaka bedizi kandi lead natubwiwa kazirya abebembezi bashabira abantu okutajubanze by'obutegetsi bamukugaba embeveji kwenda ngo abantu baganyirwemo ngo bahisamo bariya impamya ngwino naterire ngamujyana amajyangananga batigataje n'amanyaga batagabara amanyabiye politics society ikono manyango kuta kwajana kandi ngana kuta kumajera na bamuhereza ngo utegukuri watu waramajani yugatwari y'icyo kwanda niki nesenti tumushiye amajyana ine kubarwa so issues zo mutaka kugira gusapuraya erikambira amajyana n'urwa konga kuraza ko baranashanga mu impumisha icyo tutuza kukikiriza biturebereho bamwe abarukwetu mwitira bembezi ba districted okashanga emotoke mwe nozo gishishura mtwayi nkikumune taninga makumyabiri kandi imagine abantu bana bari mu kishendo nibende motoka bijomo motoka kitanu izo baro ntwenda kuhamajana within 1 week akubanye cyo nimangu banasa rupareta za majana kuka tuyize tukwene kandi kuchanga kuno muntu okugaba amajyana agakutandikirize bari yanyumwa abazyo bwanyuma yabo kuza kugagaba kusayininga empatane gashoka Juliet Charles